लोगोफोर बे समाव खोला खासिबारि होननाय मोनसे गुवार गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। दा बे जायगायाव दिनैहाय मोनसे प्रग्राम लादों लाइखुथि गायनायनि हाबाफारि। दा फैगौ 5 आरो 6 जानुवारि खालार खालि मोनसे अल बिटिएडि गावबुरा एसोसिएशना मोनसे 4-5 इयार्स टार्मिनेल कनफारेन्स खुंनो थाखाय लाहार फाहार लादों। दा बिनि सिगां दिनैनि जेनाखि लाइखुथि गायनायनि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंनि दानि बिटिसिनि इएम मानगोनां देरहासात बसुमतारी सार बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो खावलायदों बे भिडिअनि गेजेरजों फैगौ 5 आरो 6 जानुवारि खालार खालि जेनाखि 4-5 इयार्स टार्मिनेल कनफारेन्स अल बिटिएडि गावबुरा एसोसिएशननि जेनाखि खुंफुंनो लाहार फाहार, बे लाहार फाहार खालामनाय प्रग्रामाव जाहाथे बयबो रायजो आइ आफा नोंथांमोनहा फैनानै जाफुंसार होफैयो, बेखौनो खावलायहरनाय जाहरबाय आरो बाखिखिनि सार बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन। दा जेनाखि जानो गोनां प्रग्राम फोथार, बे जाहैबाय धानेराम बसुमतारी हारिमु जौस्रां खोला खासिबारि गुवार गेलेग्रा फोथाराव जागोन। अल बिटिएडि गावबुरा एसोसिएशन এই বছৰত আমাৰ 20তম ফাউণ্ডেশ্যন ডে 5 আৰু 6 জানুৱাৰী 2026 চনৰ সিদিনাই গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ 4th KBR যিটো টাৰ্মিনেটিং কনফাৰেন্স, এই কনফাৰেন্সটো আমাৰ খাচিবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰে আজি মূল খুঁটা, আজি লাই খুঁটা স্থাপন হ'ল। ইয়াৰে মোক আমন্ত্ৰণ জনাই গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী আৰু বিষয়ববীয়াসকল আৰু আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ প্ৰেজেঞ্চত এই লাই খুঁটাখন মই স্থাপন কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ 5 আৰু 6 জানুৱাৰী গাঁওবুঢ়া অল বিটিএডি গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে এটা খুব ভাল এটা হিষ্টৰিক ডে হ'ব। এই বছৰ খুব জাক জমকৰে তেখেতসকলে এই কনফাৰেন্সটো পাতিবলৈ ওলাইছে আৰু গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰণীয় দায়িত্ব আৰু তেওঁলোকে কৰিব লোৱা বহুতখিনি এজেণ্ডা আলোচনা হ'ব আৰু নতুনকৈ তেখেতসকলে নতুন এটা কমিটি গঠন কৰিব। যাই যিয়ে নহওক আৰু পুৰণা নতুন চব মিলি পেলাই যিটো নতুন কমিটি গঠন হ'ব, সেই কমিটিয়ে আৰু সমাজৰ কাৰণে BTC অঞ্চলৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়াসকলৰ যিটো দায়িত্ব, এই দায়িত্বখন সুচাৰুৰূপে চলাই যোৱাত যি গুৰুত্ব ভূমিকা, এই ভূমিকাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি তেখেতসকলে ভাল এটা আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। মই আশা ৰাখিছোঁ এই কনফাৰেন্স খুব ভাল ছাকচেছফুল হওক, ভগৱানে ভালে ভালে এই কনফাৰেন্সখন ভাল কৰোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰে, মই থাকি কামনা কৰিছোঁ। আৰু কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক এই কনফাৰেন্সত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আৰু বিশেষকৈ চালাকাটি সমষ্টিৰ ৰাইজক মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি সকলো দিশতেই তেখেতসকলৰ কনফাৰেন্স ছাকচেছফুল কৰাত যাতে আমি ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰে। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি এই সুযোগতে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। BTCৰ গাঁওবুঢ়া, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙৰ গাঁওবুঢ়াসকলে এতিয়ালৈ তেওঁলোকৰ মাননি পোৱা নাই বুলি বহু সমস্যা আছে বুলি কয়। নতুন চৰকাৰে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মানে কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো আমাৰ যিটো গাঁওবুঢ়া পোষ্ট, এই গাঁওবুঢ়া পোষ্টখিনিক আমি এতিয়ালৈকে ছিলেকশ্যন কৰি বা ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ পাতি আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই। আৰু যি পোষ্টখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেংচন কৰি দিছে, এই পোষ্টখন এইবাৰ
যাতে কি বুলি কয় ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পাৰে তাৰ কাৰণে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে অচিৰেই আমাৰ যিটো CSB গঠন হ'ব এই CSBৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে আৰু আমাৰ বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত বহুতো পোষ্ট খালী হৈ আছে তেখেতসকলৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ মানে পোষ্টটো ফিল আপ কৰিব লাগে ইয়াৰো ইণ্টাৰভিউ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই আছে আৰু যিসকল কাম কৰি থকা ৰিমুনাৰেশ্যন পোৱা নাই বুলি কৈছে বাকীখিনি পাইছে ইয়াত কিছু প্ৰব্লেম আছে যিসকল ঘৰৰ মানে গাৰ্জেনে মৰি যোৱাৰ পিছত আমাৰ STC সকলে ডাইৰেক্টলি তেখেতসকলক কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা দিছিল ইয়াৰ ৰিমুনাৰেশ্যন দিয়াত অলপ চৰকাৰীভাৱে নিয়ম নীতিত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে ইয়াৰেও সমাধান কৰিবৰ কাৰণে BTCৰ যিটো আমাৰ EC মিটিং হয় এই মিটিঙত সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সকলোৰে সমস্যা যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দি থকা হৈছে আশা ৰাখিছোঁ অলপ সময় লাগিব এই সময়ৰ ভিতৰত সুন্দৰকৈ চবেই মানি ল'ব পৰা এটা সকলো দিশতে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ 14 ডিসেম্বৰ 2025 मायथाइनि दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों बे लाइ खुन्थिया गायसननाया जोंहा 2026 नि 5 आरो 6 जानुवारि 20 इयार्स डे फाउन्डेशन डे जों लोगोसे जोङो 4 टाइम टार्मिनेल प्रग्राम लादों बे प्रग्राम लानायाव जोंहा गावबुरा सन्थानि जेनेके 5 बोसोरिया मोनसे अधिवेशन जायो बे अधिवेशनाव दिनै 4 टाइम अधिवेशनाव जोङो जोंनि गावबुरानि मासिखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय आवगायदों बे आवगायनायाव जोंहा गोबां आयदा लादों बे आयदायाव जाहैदों जोङो गामिखौ माब्रै सुरक्षित लाखिनो हायो आरो गावबुरानि मावथि हाबाफ्रा मा जागोन बेनि सायाव आरो जोंहा दा क'क्राझार आरो चिराङा एपइन्टमेन्ट मोननाय जायाखै एबा सरकारि कर्म जायाखै दा बावहाय उदालगुरि आरो बाक्सा आरो दासो गोदान जानाय तामुलपुर जिल्लायाव बिसोर अलरेडि आगयनिफ्रायनो गावबुरा दंखायोमोन सरकारि हिसाबै नाथाय जोंहा चिरां आरो क'क्राझारनि थाखाय सरकारि हिसाबै नामाकरण जायाखैमोन दा बेनि थाखाय जोङो बे अधिवेशनाव गोरायै जोङो बेखौनो लागोन दे जाहाथे दानि सोलिफु सरकार BTC सरकारा जाहाथे जोंनि बे गावबुरानि एपइन्टमेन्टनि सोमोन्दै थाबैनो जाहाथे सुफुंना होयो आरो बयनोबो जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ होयो बेखौनो जोङो सरकारनिसिम नारसिननाय जादोंमोन थांनाय 24 नभेम्बराव दा जोंहा बुंनो थाङोबा फरेस्ट आरो रेभिनिउ जोंहा फरेस्टआव गोबां गावबुरा बिथांमोन दं बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे रेभिनिउजों लोगोसे बिथांमोनहाबो जाहाथे फरेस्टआ फरेस्ट थायाबासिनो गासिबो रेभिनिउ जानानै फैयो आरो लोगोसे समान भाबै जोङो गावबुराखौ मोनसिननाय जायो गोदानै जिथु BTCआव सोसनजानाय शर्रफेदनि माखासे गावबुराफोर दङ दा बेनि सायाव जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दाख्लैसो थांनाय BTR एकर्डनि उनाव जेनोखि गोदानै सुफुंजादों गहपुर आरो सनितपुरनि एरियायाव जाय बिथांमोनहा गोदानै गामि सोसनजादों बिथांमोननिफ्राय जेसेबांनाखि गावबुराफोर दङ गावबुराफोर एबा जागोन एबा दंखायो बिथांमोनखौबो जोंनि बे फैगौ 5 आरो 6 जानुवारि 2026 नि जानो गोनां टार्मिनेल प्रग्रामाव जाहाथे बिथांमोनहाबो गोसो गुदुं जानानै फैनानै जोंनि अल BTD गावबुरा सन्थाजों जाहाथे मार्चआबो जायो
आङो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आरो जेसेबांनाखि जोंनि बाहेरायाव थानाय BTCनि बाहेरायाव थानाय गावबुरा बिथांमोनखौबो जाहाथे फैयोब्ला जोङो बजबना लागोन आलासि महरै आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय सरकारनिफ्राय आलासि महरै जों सरकारनिफ्राय लेंथुमनाय जादों जोंहा हाग्रामा सारा कनसेन्ट लानाय जाबाय चिफ आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा थाबाय आरो जोंनि गावबुरा डिपार्टमेन्टनि हिसाबै लेन्ड रेभिनिउ हिसाबै लोमस्राव दैमारि सारखौ लाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय मिनिस्टार बिथां पानिराम ब्रह्म सारखौबो लानाय जादों आरो ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार अफ BTC मृत्युन्जय नार्जारी आरो जोंहा जोंनिनो सालाकाथि समस्तिनि चिफ पेट्रन हिसाबै देरहासात बसुमतारी सार दं आरो लोगोसे 11 नं समस्तिनि गावबुराफोरजोंनो जयै खामानि मावफाग्रा जोंहा MCLA धनेश्वर गयारी सार दङ बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जों सिगां आवगायनाय जाबाय गोजोन्थों